Rukiriro rwega murithiro Meru TV nkerigira oisasa wene no chora nkobwirite ukabere nkethirwa tukigwatanira na mutongere kana mtu withorete bukimenya bukimwananga mono cha kamereni ya Meru TV na kinyana ome na ome bumete kodra bukichemania nawe ni mtu bomwije sana okurira gitiki yankuene ward aspirant to MCA na tukadra tukigwa maoni mbalimbali tukimenya man tukathomba jaraba ngirite akariba kwene na ariugari na wetikio 2027 no kethira kigwatira gitiki kina ko skip eri akoma kodora kitwira maoni je kana untu bobura bukotuma bukimwikira upe ya kuona ukweli akethira kironga magitiki. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Tegera kamera ya Meru TV mbe kodora gekethia mukari wa kwene na kinyamuraithire wa Meru TV. Asante sana ngukethia muraithire wa Meru TV ure tutagete warari rutero Meru na rutero mwanya cha Kenya. Okay, mukari onkwene mbitani koraskire mikanyata kuma kwene South Eventing kukaibwaga kwithandaya mukiro narwa twarane diora ndiguru itete especially rukire ruturokeri manto jaja maguta manto tona kaire atochekere nya tumeria gitarari tigere. Asante. Okay, gwata manto ja maguta that news ira yombite kodrere shocking right now ne kodrwa antu ba benki kwitia kwa maguta yomba kodrwa ya pen just like that pap and kwamba kodoro yake gharama maisha ja kariba Kenya na Kenya antu baba inge gharama ya motorere kwamba kodoro yikite ugebwa kune boreke na breaking news iro mba kodoro yikiumira okamboria gutirenge twethera tuna thirikari no turi na tejirite antu na enkigu jeje nonto for the first time in history otukomba kwetha makuta ja diesel jaria tumairwa transport sector na manufacturing mono ja gwitia for the last 2 months na chiringi 80. Iyo ni extreme na ntegwetika kwebu kombeka. Yani maguta kana diesel itetia chiringi ite ntegwetika kwema anto ura ta Nairobi na rigire kuria ngirina 500. Ura kama tero mirigwa manto jaga eta ko yakioma na into bionde bikaite nonto bwa manufacturing kuma irio bya ngombe kuma irio bya antu yani utegentu kitete ko change na giga change ona ro drastically na ingoteke thirikari te sensitive nyani ni kwa tuke marando jara pengine president wa France yarejirite na ndebo kugature kureo. I think president yon insensitive na ntikuona tukomire mwaka jujonge gutakari kaujo yani miaka erandi non tona nya ndisiri ri kuruda petro kairi in history inya ngari ri tore kuguru anto ugato kure ngari ndisiri ne nyunya ndisiri nkai lakini dai niyo tongeretie na ndio ni wangu etekania na Ruto rauga bottom up. I think ni nkomera wabwaga practically na ethaga kwenda tukarurania buru thirikari eji ankwira kyantu bakorerwa imanto cha tukona narua muntu very sure beji kuthurani nyingi icha kuja kurumia antu mwaka jujonge campaign ne chio bagurira tenti chuburia mirengeti manto cha bathithia na senda mai bathithia ndeka cha mothia kwa mwananchi no merie neke kandi obwega na thugane bwega agaita mathuga aini atege bwega manto na jatu kenda tukarura ndiguru ije na ten jirenge kwa ndiguru ije njire kura na siri ekuringa kura round ije ikwegera muntu wonde wigitine tudure antu bange fresh twambirie ndiguru ije upia kutenda wenge ndiguru ije. Is it a coincidence maguta jagwitia entre ruaro iro tronete ngwataniro ya France na ndiguru ya Kenya atuga bwa mbere kurero kwena ndo Middle East lakini tu tuna maguta turukana lakini na ndino tujatangaza wa April tangaza tariki 14 na tukaigwa thirikari ari last month egwitia kira subsidy wali yo yani itete subsidy eu na nekiri itiraria injukumu ya thirikari kuithira ye cushion antuba ndiguru eyo kana ari bogoti ki and times kwa tu last month maguta yitiri ro nene president atangaza ba gwikira na beta na ajumbe haraka etibe kira subsidy kenda bakushoni kana banyiria anto murigo na njiremo kanenge lakini na nde bareterete na ibije pura ne arayen tariki 14 betera monke tangaza na monka dai bakiri ne tangaza beyire guru mono na subsidy iti. So this is a very insensitive government utethirikari ngi inkegu undona in history ya Africa yeji itongera tu Samuel Ruto. This was it is the worst. Thank you. Together tukarira manto deep down. Tiffany rombere kwethura ikiriri sina ya uga kindiki.
uria ni deputy president no mbete kwithirwa akigwatira 50% plus 1 ya kwithirwa atongereti kirimantu ja a rise of politics acha Mount Kenya rutererwa Mount Kenya West ugeba kuni buriko. Do you think it's imantu ja uma kana it's noises? Pambere maoni jaja tifai maoni ya jangu ita kwa maoni jaiti alafu nyaja na maoni nyaja pare baitiri oni uposi kara jeda je maoni jantu nyaja maoni ja para baguiterwa posi u maoni jao jeda jeku na njara so wa compare na para Mount Kenya we ko ro Mount Kenya to some extent I agree non to ta ko mtu serious yokurani kitethai utepatirinda is very serious ko contest ko kitekira mtu aponta wa kana ujuka wonu ro karungama ta kirombawa ko non to ta kurungi kire opposition yokwenda gitekeu bara ko kire opposition be Mount Kenya either bara ndite bya governor na ntekona na nete ko make sense mono non tore na ta percentage ya itetia nguru kinye uro ko karungama no ena 59 president wa na 24 no story na bwayo lakini ukataka na Bangladesh wanga barabo chinda nabo na Oburu Odinga teka bali kimono lakini yeu tekuvuga nande gwike utethia kiri resort chia mwene uro kamatete nuntu at the end of the day mtu uro ukandita mwene gitekira i president Ruto no kuromba giti na no mantu jaja thuki na no rekeretie ndiguru eji na ndio tumbotwira nuntu na 59% na maguta ja gwitia 46 shillings watu gwikia utugunakyo actually gwatu na aru uruko ndigwe ari uruko ndauma ngeta kuigwa ura kuga ngeta menya nindi na nde for the first time tukubona around nindi bakurikana muringiti gukwendokea turi mpio myakena nindi na ndi bejite nturene na ndi ko ungeta ndi mwananchi na muringi kugura kuigwa imbi bejite kuga katukagita tweterete mwaka yuyungi yes okay thank you so much mantu ni jombete kodro in terms of utongere kana election ile mbete kodro ike jano acha imunkabana wa miru mutuma tweetingia mutwiri abwana no mbete kodro ake wa arija chief of staff na wakili maranyomba kodro akiri sign kiteke wake mba kodro kikechekwa ni MC wakili Tirikia ukogorija mu siasa nombe kodro kera okiariria appointment u kana arisha position bete kodro what is your take kulingana na utongere bu kana wathani bubro mbere kodro bokiri to ingabana wa Meru mutuma trading mbere ma pongezi kire mutwiria bwana mutwiria bwana muchoro kwa actually to ajano nyaja atukaride no aja Meru TV ande na habati kulika na station yenu nto ni mutethetie kuga kajuka ka emuchira mugate mbere direction ingi na bati kulika na njeje na nkuru kinya na ari munane okore ato itangu gethirikari na emunya ko mutwiria bwana emwije is a good man in person ni mtu mwega lakini decision ira mutuma nto think yathiritie I think mtu ngetwe no Meru mongaratanu muno nkorwa ntikuona mwanya jo mutuma nto think na kawira kuteju difference ya mutuma na kawira similarity. Why do you say so? I think ukataka kwina ite vina na muno rene Meru bira byambaya gitekia governor gitekia deputy governor gitekia county secretary gitekia chief of staff unity binene inene county bira biyera biro rutero executive na tabiga ite governor imutuma nto edinja mwegembe deputy governor irinda kuma no thimenti county secretary mwegembe and chief of staff mwegembe whatever that means Meru to that na region ida to iranene na for sake ya regional balance I think you can regional balance no gataka na nde nyagitekira kiri place kilomita centriment ko antu baraba centriment uraba kathithia na mutuma kana uraba kathithia gitekira kiao athara barari giteke choka kiao I don't know lakini nyanda ataka mathabu na jau ntikona tigania ku rotere rotigania is not represented in the executive top player the executive ko no bije kira gitomi agwikia itebithatu binene au kwa wenja I think mtu trisona buburu mtu atena regional balance mtu either no giti power na ntako mayimbio mongaratania lakini consequences iwa achiona mwaka juyungi anko ndo akora for free agachiona mwaka juyungi Peter Munya na set standards very high ndira ambiria county eji nonto Peter Munya umite rutere rwa tigania county secretary umite Gembe
na chief of staff no county secretary owe aumite imbere umite gembe lastly ja centriment na chief of staff no yali mutie umite gembe so there was that regional balance itibi urabia nenkaneri kreto eja ajokia umite imenti inyawe anenga chief of staff muimenti na nuko na consequences ile chakarekire anenkanera gitekia county secretary gembe isolated tigania nuko onora gwakarende tugwita kulene na nkari yombuga pole kire family ira nonto na bokoros mware it is sometime sincere condolences to the family of our former governor na mto wetu wa South Imenti magite na jaja momo mwanani na wale dienjere so ankuga decision you mutumara gitire akona resort chama kajuyongia I want to tell you for free the consequences will be dire kwa tweka thuganeti anenkanera ite bionde agumite agatetheka then Meru is bigger and go ronde musiasa. Okay. Yes. Okay, thank you so much. Tukiambira mantonyo usiasa cha MCA na cha county ya Meru, baba inge batije what's the role of MCA kana nguge MCA niriko. Nombe kodoro ketariria murethire o Meru TV omwereze ngugera MCA ombaira kwethirwa ke wanuntu baba inge baitharo bake body bakere moko differentiate between MP na MC no kethira mukari wa Nkwene akumba kwethirwa akibwekira nguke cha MP akiuka bobatere kuthondeka ojo na MP obatere kwethirwa akikitango kiu ubu no bekothirwa kere sitheria murethiria kana ina mukari wa Nkwene mwanya jwa MCA kana nguke MCA niriko nguke MCA mbere na migambo mikai representation na registration representation ikuga wonka thuronde MCA wa Nkwene mwaka jujungi mbati kwithande sauti ya antu ba Nkwene jara bara ya na are anturene jara paria twatrima na anturene inku voice sauti yao kire assembly kwa tweka na kire executive ile tongerete kwa tweka yoni sauti yao nonto bonde batumba guta assembly na bonde batumba kinyere executive ewi na migambo mikai tu kuthithia sheria ile ithithagwa county assembly chiringetha yanto mono nonto ikathithio kire mantu jonde je ki devolved unit mantu joko ni agriculture mantu joko ni kithomo thigi kithomo ki ECD na vocational trainings mantu jonde jara devolved in counties then when a prerogative law ekuthithia sheria ile chiombe okari mukari ugataka jana ndendora ya waziri batango gemuchore kwa icho ngamuria nkuona kuru everywhere barabara ya market na hata kubangira kuru ichi stray dogs chi horva na mbira sheria ne chenjerie kuruna nditi urego itekiro ndahora cheka irote na ikaroka yekirwo tu ikaroka kwa joro ukiri na that stuff so wataka ngapu as a result that itukwaria icho turathikire ngombe na uruku irumiti 9 na ngombe ingi cha 3 to ngombe omwanja chirumiti 9 those are stray dogs na ikaroma kuru chetu kurire karoma kati 9 so ukona sheria eu ni ukandamiza mtu na antu barbathia patina touch ya ndegurure kalika na risabura kwethara kalika na setup ya ndeguru so as a result actually I will be petitioning KWS na kwa tuweke the compensation through county government through waziri aiko ankondo kura for free tinani inyomo cha KWS I'll be suing KWS very soon on behalf ya antu mundu tutomba kwethara antu iba gutainto na ndeu nongo gira nene ya MCA sheria era bukamenya na ata babu itio bubwira na atabuka thithia kende bubwira na sheria nyingi iri ibatere kwitha chiko na yanto sector mwanya agriculture and what have you gotigira ugo no ko represent na ko make sure the county kana governor na komba kuthirwa gikinyama of course na kira ndira na de budget ya thithwa ugo ki projection check project iro kwa thithwa nture na go chia priority ukathithia projections you kira executive thundu the chief officers kenda pa gwikira mbecha chia interview kiwondie ku chiarike gwikirwa na ukathingatia mbecha iu nonto no executive ga implement gintu kira wekirite interview biko thithwa ana ibiko thithwa na standard level it is your no go metho gintu kira anto ba identify go voice na still ki implementation go metho yes. Okay, tukiariria na ikuthiro igo kethiro kiaraniria na through county government kumba kuthiro breaking mantu cha chonde kire itura ria Nkwene kuri na exact kana kuri na gintu so far you are in the middle of politics and you are trying yourself so hard ko campaign ra gitikiki and na ko to gain that trust ya mukari wa Nkwene. What so far have you done kire mukari wa Nkwene kuthiro ki gain trust ya wekenda kwa kikura 2027? Kintu kiambere kire mutongeria wondo kenda kuma mutongeria riu ndari ndi muringio kura te murombio kura no kuonethera mtura ukuromba nafasi na kuona kanya kenu
kanya is very important. Mtu kuona kanya kama anto janu is very important. They should tell you chanande tole aja ndaja twari antu injira ya kuba persuade manto na mwanya na anto rabe na manto jao no kuonora no kuthikira manto jao na no gupasu manto jao na njira umbikia gwatuka utekujomba ugateta kiribara baba tikwithira bakenja thithaia kabara baba tikwithira thayu ibo bena mandate ya kuthithia na jaro komba jama kayu kathithia mbere oewa so kire muringi okura kana kire mukariora nkwene mwananchi wengwa na igewa au close are you ugoye mukwire bungana ugoye no mtu daneku no chieja na kwatu ko chieja na ina small way kunya kwa nafasi kombo chieja na kimantu jale so time factor na mono na proximity is also another key na ingwete kia inya ura ukuga ura mantu jabati kuthithwa na ura jathithagwa agakuthikira igwethera ku sense yo kumake na nkoroki inya umenyo bo mantu mtu atomba gukira rukire karaini mathaja ire kenda ringira mtu tene monyo nkorokia we nenda mtu ukuona kaweru amantu mwanya akeja kwithira ria mantu jare maja kenda mtu okudwe mutongeria wa worwa na solution ya mantu jau idwa no the other yes kwethiro kiaraniria na kari kendo make sure ko back interest ya kuri na menya most of ya kari kana resident baba inge kana most in matura jama inge but dependaga on tangible things so far you have that thing you have done oba kwethiro kwira mukari oni ndathithiri ontuna so it's ipopote on papushere akana ngo aide ko bwa pompa getigiki boba kwethiro anke buretera mantu jama inge ikiritura renu what so far tangible development yenyu mafanya kuene ward actually on mantu jako jama inge mono kantenda kwa mantu jako buru antu baije lakini amko example na arua barabara ite takurugura na arua eje ite takwa inspector ndi DP kenda ija kurugura president iwe kumoru kumoka kethirone barabara ure atwari na thine nene thirikari neje mwambirio actually in the kineo ini ndathite maandamano jara manene ikarite indiscertained kwa tweka inya ite ngirindo kana ya maramd kutote gwita buru kabisa tweka maandamano na nthuke mbithe onde mo bara bagwati kugato kuingirwa untu bwayo ande of course ria twathie kena ngi mtu onde atetheka no tutini nkandengari na teka uweini nkantumera barabara lakini ndathiyero no tunkona antu beto bakuinyirwa na antu beto bakureyogoti gwatuika na arua kwa gintu batera kugwererwa ikuja kwithira barabara nkuona egitire kathai tho kuna mantu ja mingi muno ja kwenda kuthithwo kio including caravating mirega antu tekiri caravat including street lighting itena weru monka thai including yekirire emwe ake ya tamak ko tuanda bono yekirwa rengi kana tueta tukiuga wanu da one time you see no reasoning ko anko kuwethera bura kibo kwendera na arua terira chiankwene so that is it na mantu jange jama inge na untu irekire antu for a very long time anko ndo washwa untu makire antu nyakuma kure ikuthira untu irekire antu mantu na jao tutaba na nyakaora yes youth unemployment is one of the crisis kana challenges iranthi kure kungangana nio and kinya acha county to ya Meru baba ingi akari kana mbe umbithi baba ingi bathomete bari na certificate nja baba ingi bawachi watrite skills but batina kontuko kuike certificate iria kana batina kontuko kui present bachonera twanya twangoke what will you do kio kagita ukatonya gitine to make sure wakibobo bwango kikiria mbe umbitho bukuthira actually nkoromba Meru bantethie we need a very focused governor untu kataka Meru rekari actually mbera antu nyamoi no bana ndi kuru nkurukie president baba ya tibara Kibaki untu nkorwa Kibaki was the best Uhuru athingatwa ni Uhuru athingatwa Moi na Ruto nuntu gitara Moi ndona nya industry nyingi muno nya bari va taxi bare anyeri antu bakale mambeni ko no kugwata raw materials wataka Meru na Arua antu twina kura milioni 1 na anto almost and count almost 2 million yani tiona industry nyemwe Meru ije tuli na Arua Meru tuli nyete itetani nyamugota chongombe tu ya something nyete asembu asembu treat yani industry yetu ino Meru nongo emukatena ni aindi then without industries ina ugo expect tu itangoge so nonto
thirikari ya Meru iko in a good position nonto tuna capital ya land. I think we need a very focused governor. Only I believe in Peter Munya. How would wish we would go that way. Together to industries in various sectors, then we would uplift the standards chanto in terms of jobs of youth baba kumachukuru ntiba kumababa ingemono ewi nionjera ake ira yomba gutethia ankondo kwa sure the next thing yomba gutethia job creation ni kwitha tuna institutions nyingi nonto institutions ititana around the jobs nyingi cause of jobs nyingi na rechumete so many institutions we also have a problem na institutions hizi teka na ro kuragen tuli again gecho I think with good governor and president we can have these things na youth back assorted then we should have also twatoi gutethia youth tukabateithia na njira very honest na njira ina long term solution the short term solutions wa basi demane ukabasi demane in ura wengwa atoka akwambire biashara ikamutedia ontu emwa twethia program ira nyota in my thinking that program was good lakini araba kwewa mbecha beja nturene na account ine ugo tipo nene mono ukata kanyomba kara account government ira yangirinya ikanyomba the smallest ka biashara kanyomba kara kanini buru na salon the cheapest permit is 4,000 na to kwenda mtu wa sustain amberia ngogewe kurana in sustain. So I think Kinyari it's county government they are very high. We will consider that. I want to assure you in the name of collecting revenue does not mean muntu ura ukwamberia umuinye muntu ukaba bambere tie baba ingi bere agalese kugatuka kulantu baba ingi be biashara ne ngoroki ori yare tsire goro utukane antu baka ibe biashara ne muntu ura ona ka challenge kanini atika na biashara akedre home. So I think mwadhani atona fazi I'll be fostering na go ensure sheria hii change in the county government cha go ensure small businesses permit you with ande maguta jaitetio kataka for example sienta na arua kana ngari cha matatu sienta county government yake nigu tutalita ba go wingi chionde county government yake juka yongirio mweri kirengarere ngiri mweri kwa mwaka ingiri 12 kungarere ngarira apart from barwa wingi maguta tiandoya thirikari oyu ego politiki rio nego ngiri 12 mwaka. So I think that is exorbitant. It too high na biashara inini icho itikina ande thirikari batera go sustain go kira. I think that is the way forward. Tukadura tongere focused. Nafasi twinyia by huge extent. Okay. Yes. Rutera rwako ogwe oriuga governor cannot in support of Governor Mutuma Twithingia. No, oni bwambere ma oni am always in opposition. Yeah. Oni ntomo opposition. Onda arungia kiamaga PNU kire anda mwambure jwa Azimio Rust Direction. Anto badu tawiri baruna bonda batutiga. Nda yande namba tunkwene. Ntauma I've been there in opposition. Na ndapo ntaba go to join. Mantira twabera muntu atumbo tongeri ande goro muntu ojo tukomutaka tukona mtoka ichidite ichidite kanisa na is not God at all. Yeah. And then the antoba kuona unu ndeba go to join. So oni Mutuma ntikurasera chiawe. Actually I don't admire anything that he does in terms of his thinking. Unde mudingati na support wa Peter Gatramunya na imuchoro kwa mono. And I think he is the best from the rest. So I will be supporting Peter Gatramunya kire bediewe egitekia governor next year. Nakarunga mona kiama kiukiawe na actually tuena na mono next week United Opposition ni jetamero isioro, so we shall be around from 20th to 24 inkwira mero bachumirio na ala kunde ekejira tu kanerinya muntu nandi we kanerinya yakumiria mathina jaja thirikari je egitarire tigere. Yes. What do you think Peter Munya no the best candidate okothura kirunga make jangavana wa Meru comparing to Mutuma Twithingia? Kiodege kiaga mono na comparison ija utuko na muthenya. You can't compare Governor Munya na Mutuma whatsoever or any other governor. I want to tell you with the facts. Governor Munya mantu cha chonde wiga wakiro na thithetie thokuira chonde akite kaburo chonde akirete setup ira thithetie thirikari agura ngari setup yonde thirikari igitareta kuringana na formula ya revenue allocation anenkairwa kana to enka any other governor then I receive
wa size ya Meru County areceive 6 billion kongo gira wona agita aitango gina 6 billion 6 billion inyoka target ti to create expenditure chonda imo a current what have you hii bilioni that tamwewe ya miaka 5 dai babeku we receive 14 billion in 1 year na nedri tangari gori anto bandiki na nedri tango gichiti ikuongera that means mtu jakawira miaka ira nusu na tumirete more than 36 billion ira ngavana munya ala acho miaka 5 kawira na exhaust tembeche na miaka ira nusu mutuma kiuma next year akethe atumirete nkoroki 36 billion so turenda kuona metho kwe mantu jenda kuona metho if you have these resources na ongea na iji eyora para batigiro mo atigiro ongea atigiro bibiliene you see onu to kuga kwa tu kamunya na itetengo ge yonde na bilioni 6 aka na bilioni 14 that is why I think munya is the best you do others especially with now these setups na kiongo take with the bilioni 14 we can go the industry way yes. Speaking of, you are saying tunade koko kurira giti gya ko KMCA kwene ward. Kurina the 3 top problems, or let me not say kana me count as a number. Kurina those top problems chidruto ikiangaike mono akariba kwene na ugete as kagita karo kona watone kitine 2027 icho kedro in the first term kwethro gekandana na thineu niri kuna natia na imibango iriko kana injirire ko kana measures ile obangite kuthira na cho thina yu mbere manko ire nande aria from oyoni notongeria na mathugana jako notongeria gwakwa mbere ma thina cha iria mote cho cha iria ngi na Nkwena is vast. In fact, it is the largest ward in Meru County. To in registered votes as at last time, that 1,600. Na to in Anto end county, Anto ngiri 54. Bado to kamata quota as audiment yonde. That Ontario to in a location either and that in Nkwena ward. Na then kwando kuonia kwe the natural location imwe ichivaria ka location yingi. Ko generally nongo Kimburu ya generally lakini ntomba kuga dauka manto barabara kanda uga manto ya barabara Nkwena yonde muntu kwena son chamajani atuna reve chamajani igatetheria kuthia barabara cia ndereko and directors na ambi na kwena son yotu itekinyeru majani muntu chamajani tajarithia ya area municipality kana area Taita kana area Nkobo so na tauga Nkobo ne kwenda tumithiria ntaka na dust ireku na njira gwikira kaburo kana gukorogera of course kaburo teka ikienda kanto ange ke barabara inge chikero moran so they need different though tukarugura Nkwene na njira nene in terms of barabara na ndaracha ya motorabo a first priority na tokinya town to me focus ya town kana municipality ye west chere bati to hakikisha na nde Nkobo kuthera kwa mbere ya mbethire ntaka na dust kabisa then to Nkwene Nkwene ne kurithia ng'ombe na inya na majani so we ensure those farmers are very well supported kabisa. 3 tuhakikishe vocation trainings chetu nuntu ichi ture chi chikwami actually muntu ura tutwira no atongeretie kana MCA barabara mbere but ibo bakuretie karurumo batwire ku wikiana betu karurumo ko batwire kuria karurumo kura mwankenga na ingania na ibambirio kuria mitungu bakeyukaya ana bagika ya mitungu it's not a bad thing you see kuga no kuthomithiria kwa ithano ndiko bugite kuga na nde uri kwenu ukiria kwenu no bati gukiria kwenu nuntu for posterity nuntu baruju nuntu guthe tura kuthomithiria kwa itha then keta no kuthomithiria kwa itha utiukiria kwenu baitha bakeja kuthomera kwenu kwatweka itisa kacha kwithomera kuraja iro kuthongi utiukiria institution vocation trainings chenu kwatweka na nde kwibangi bakuma kuraja bakeja ukataka for example tuna baitegeto vocation training tuna Kawampongo tuna Tharu chonde cha kiriro cha tejanirwe na nkora kuga na ndeje Nkobo ira ibati kwithira nene niranenka nero mitungu is it right I don't know what was the thinking I don't know what was the motivation ngarigarane kite gukirwa standards ira wirire eto so it is no longer in our hands I don't know what that means we shall be revisiting that issue later after seeing successful gitare beku well and good ara kwa we shall be revisiting the issue
So ankuga institutions chetu ile chewa kwa skills especially vocation trainings ile chiri under MCA na county government nonto kithomo ECD yake na vocation trainings kile under MCA na county government, we shall ensure that we uplift them thoroughly in terms of kukeria the infrastructure na resources na skills na personnel of course na ila space ndi na labia na vinavyo tutajenga mahali hasijajengwa mantu chama ingi. I want to assure you na kire aremi bonde pedre baije especially aremi peria pedre baije bateta kuthura mutongerio mwao ndi murithio ng'ombe oni actually te biashara ngimita ndethe ya ng'ombe nanto so I understand toga irio bya ng'ombe bia na goro I understand no ndo irio bya ng'ombe on average kunia 70 kg ekiuma ngiri 3 gwita 500 ukande wenda 70 kg uriona kilo ya mwende ile mere riuma 40 something shillings na iria riuma 50 so waigua tukiuga teka wikio murimi akuona muno no ntu bwa high cost ya fees kwa hiyo tukuga no ntu murimi una inyi twauga mtu wonde othithe irio Kenya manufacturer iria ja Testra Meru because the market is free utukaritie utukuria yani irio bya ng'ombe bya thithirwe yani bya thithirwe bya yo marieto monka ja tungana na bieto marieto janto to the extent that quality utukumaka mwakurure wentore na mankubu akori irio bira akori irio bira bina rahisi mtu nakwenda ku save akagura lakini why is the quality kwa tuka ng'ombe kutike kuma anko ndo kwira tukakari anto na njira chionde kiringo gina chire CMCA na ite CMCA no muntu rireta gituone kuringa kura eta echo akotongere bubwa nyeta na lingara ndo batandatu abatere kwa represent mtu yote urora kwinwe tayo so ire ringo MCA ke MCA we shall stand with the people yes no tanto papa ibo ari bogoti tukahakikisha wote kwa hivyo kutumira prudently na iba kuona haki yao be binadamu. Asante. Speaking of kithomo, let's go and focus on sector ya education. Kurina tutekwarire mantu ja basari of which you explain at large basari ro komba kwethorigitetheria muno akari kurina specific this ana barabara ya fan na ana barabara teko chimba na tukatigiro komba kuthroke organize a program yo kuthroke tetheria ana baba bateko chimba kenda baba kuthroke kinya sukuru bai watere kithomo notu most of them bomba kuthroka bethire be streetine many of them batukomba kinya bagwata kithomo notu kinya ba wagibwa fees batina family kuro erongi boega so what plans ile kore nacho ngakone thimu ya kwatha I messages cherwa muno chiaritwa na chiari igwa boy muno na thineje ya kithomo self made ni thirikari yongwa ni etomite uju na uni ntikoerwa niki ntikoerwa reasoning iriku ntikoerwa motivation iriku igutuma kithomo kitha ki difficult uju gitarira president uju na nethirite kithomo gi kibwega na jukite kithomo Uhuru Kenyatta na jukite kibaki kithomo gi kibwega keja nyethire gi introduce ni Uhuru Kenyatta na eje mfumo jo mwaro joja uju ikunethire kithomo at least arrangement ni nyakwa tweka atekomba go improve na oni ngwetekania the fact that mulito na konyirwa mbicha kwa tweka mulito na kwa mbecha nkai monite mboza ko sustain school na maisha jomi nao mena to kwirigira ando bathomithia anto batumba kuthomithia this economic times then thirikari ikathia makochera manene muno kajuka chanki nene muno ikanengera mujumbe in the name of bursary ikanengera county government in the name of bursary MCA bakayaja na bursary ikanengera women lab ngaf ikayaja na bursary why can't we consolidate all these funds watu ekagote motivation irio ya wiki anjara kigenene kiu nikimbeche thirikari na nije school for example kwa kwenda kwa thirikari tije school ya chingwene kana southiment itichije itijali to barabeku thirikari has all that data so niki mbeche ite kwa channel directly ge school paende muritwa ikanenkerwa ana siasa na ndiko ndi murobyo kura niki ikunenkerwa na siasa ba nenkanira mbecha gitumi ni atiri probability nene muntu ure wona bursary ya MP pengine ngiri 10 no wona bursary ya women lab ya ngiri 5 na no wona bursary ya MC ya ngiri 3 same people the same people muntu bambere utako no gukura bai baraero MP na ndeba kaewa ugo to kwa hawa eba it is free no to kuma no kwewa no to kuma ore kwa apply as long as you apply so antabara ta kai bursary they are very few na they are not the most needed on I will advocate
with my colleagues, na I think this nteto ambiritie na Chief Justice Mother nkuona itete bwega at one point in time na leadership ikejenjega igetekeria for the sake ya ana betu itubatere mbechi chi nenkanairo wachire chi ambassador chi consolidated chi directory kiri maskuru jetu directory makidrikali ongwa thesa the buga tede mono ankono kura for free buga tede mono ntunande kithomo kira very expensive na kire expensive no dirikali njene ntunayo nye economy ni umetie kwa nya I think nduke yetu kwena maja ande kuthomithia na bathatu secondary utukomba I want to assure you yes. Okay. Speaking on accountability, kuri na that energy kana kwa mantuchere bakuthoro okay wakire utongerio ne bwaku as a neutral leader kana kuthoro ri mtogotigira no kwathikira kariba kuna no gukinyaniria development kire rutererwa Nkwene ward na tukomba kuthoro kitigira boku wa with the county government and the national government kenda gutigira into kana thina ja delayed chambasari stored project cha development ikumba kuthirwa ikibuka kana ikithithika rutererwa Nkwene. Common denominator wangu geji yonde rero yora nafasi ni anto common denominator kana muntu robatera go savu kirima anto jonde ya constant mwananchi interest cha mwananchi chichi batera ko da chichi ambere and I think utebatera ko da ko na any pushes na squabbles na tongeria bangi watwika akimwananchi na kuona kiria abati kuona akiewe gitareu not unless ombera nande deliberately gagwatwa one more the other irio batera gutumira mbinu irachire within the law to ensure interview bikuoneka but I want to assure you oni ndekiremio kanyata oni ngaitanĩria ngugi na atongeria bangi kuhakikisha interview mwananchi bila ririte ogoti nuntu te ya kuromba bila ririte ogoti nuntu KRA mandate katiba iyo durani ogoti ona behalf to Kenyans bonde arafu treasury ga embechi igichoka ya through atongeria na sectors ingi na department ingi na agencies ingi kende kinyiro mwananchi ura ko utimbe chete ikiromba muntu tongakikisha mwananchi na kuona aki ira batere sector yale kabisa absolutely within meshasira chekiri gesheria yes uko make sure thirikari komba kuthrokiaraniria nayo kutikira menyo kuri na nanchi bombe te kuthro bakirira for a long time na bakiria kukinyiria MCS kana baraba ko batongere maturene nao batiko baikwa it's been disaster to them na tukumba kuthro kiaraniria I know I want that oro komba kuthro kikinyira thirikari to make sure ba komba kuthro bakithikira karibaba itume ngokwera I have a preference in Peter Munya nuntu bako bwambere nkwera na kwera mwanto mwananchi na mtu na nkoro yanto kudo kuwa ndina preference ya wathurwa ngomya mtu uju bwambere na antu ndenewe ko kumwera kariba ko bankwe bakuga it is very simple umwerere na yirwe na nyabo ba nengenja anto muno na Nigeria ure kari so onyankuga buru absolutely governor okathurwa isoso ki ni meru nao nonto bukataka ato atesti thina iretu na chomeru ichia mtura wi top ara governor wa itirwe menya tekambije ora ba muitere lakini oni ora mbije nyawe tekari muitanire ngugi nantu nontorera anto bathurerwe bathuri jagwe ko itikiria baria baria manto jarai anto baba babatumite ajo so it's also good to listen to them kwena of course the more you oro nene ganu batera kwithrokia jambu no kathikira nkuruki nonto antu bara bende gurwe ku ibo baingi oro gwite ni bakonyi bakwingia ande gurwaja ko woni ngwetekia governor Munya keja kuthurwa mwathani ari mbere it will be very good kiramiro otifu arego thurwa uka collaborate na oro kethro thirikari ni hao structures cha sheria irio injaga muno ora chiuga ora MC abatera kureriti na governor ora wiku I want to assure you governor akathurwa no batigwo kuonda ribakira antu bako nonto ishi revenue ra ya shanda equally the problem is ira twenio kwembechiria in quotes ward fund nonto itanka ndege sheria ithera negotiations cia MCAs na governor ora wiku
no tero cheura of course kira kivariaga ni ngana ikwithira ni ngana ukeza kwithira kwina million 15 kwina million 20 kwina itemized budget ya million 33 and what have you jana ndio ibathithie no kogwata iketha iro kwa arrangement ya assembly na executive na utire yaura kwa wira ni batere iu aron ni ukinya maendeleo kwa kunturene whether you are in good terms or you are not good terms na governor nonto negotiation yewe award fund yewe edithua in from a common point. However, I think going forward, and discussion will be going forward to ensure mbechira in one or the other ikankand kiri sheria kana ye katiba. Okay. I don't know there ukadha kuna referendum or something. I think that proposal will come up for prosperity. Kenda we ensure jora abunge beka irwa mbecha kwa tuika inyawa tuiko te in line na president or ende kwembechiri kweja kwa kuomba gwitachunguge kwa eberia manteja wona kawire na jono nto atio kwenda kwa ku pengine kwa kukurunga runga be kana no kareta manteja jau lakini I think going forward ukabwa na nonto tirombe chicheura on fund rokare negotiated that alone is sufficient to ensure maendeleo kwa wako tu mkwena have an advantage nonto unde na reve majani ila yo jana wa igeta kire ekanen county government kajoki kanenkra factory edraja entity factory reve ire there gitiarimi kenda eba maintain na ebadi dire barabara so inyoka igwa mukari onkwene akiuga barabara ne thoki then ntoro tongeretie MCO ro rao mtu mumu kabisa mtu tena focus kabisa mtu tena rwando no mtu apart from becha chadrikale and additional funds through directors bongo bena becha cha kumara barabara so boka patina you grant you maram obati nyakolol barabara era na jankwe ne kata cross locations ida to inene uruko kadara mikombone sector ya catchment area ya factory era so antu jabara batera kuwa bena barabara edu kinyani kabisa osoeba unlike wondingi irite na gintu jakera na no china barabara you see so anku ka oni ja area so new ate nkwene yake ogeta wodi uche umbe chire au abogeta west you nego west you china majani menya kwena at levy and bobo ndo batera kuwa bakiwa bena barabara iduki buru absolutely ndo kwena extra cash ya levy ya majani through directors. Okay. Yes. On agricultural sector and so the maintenance tekimanyakana mauna ekokira kirimanto cha farming. What are some of the capability ukatigira owokiria arimi now in part of production cha agriculture gathering farmer no kotigira mea agriculture nyumba kuthuriki tethera mono aja county to ya Meru. In so many part of areas Chamiro to focus more on agriculture. I plan sire kore na chocha gutigira ke farming eje komba kodoro ke bokiria. In fact janku na structure sire iro cha agriculture kede rutero majani very organized muntu tuna factory very organized na structure sinjaga what you need is goodwill. Ya unde mutonga area mithende na goodwill no tonga area ba factory area na weba kwenda policy ya pushed kana ya articulated kaya reviewed kaya modified nketha ndio kubatetheria either wasses kana cost ya end gintu kira kwa tweka iroterero wa ng'ombe kana roterero wa ndevia tuna society very vibrant ira actually chine ria ria ringi ki plant yetu Meru Union tuna nkwene tuna uruku tuna mekombona so tugeshwa arimi bara ba ng'ombe iba kuona kira kionde benda for example tuna a lot of societies ja uko nderi teona kura na thirikari ni raja na kulas mukana gwiteona kura eni tiomba gustoeria reo ikujuka ya ugitie no na maria jaraja choka ija mainge muno it is a thing to get to push for a very long time kukuria tongeria na patathithia ukataka ja uruko nderi kuri raja na uruko nderi ina capacity 17,000 liters per day lakini kurerero ero kura ngirijire 2,000 liters per day no kuona na thirikari oje na kura inyachia ngiri 10 so utikwerawa are these people serious with these farmers na ndia kwena area ringi ura antu basia bathirite assembling era na bagaita ngugena inya ura ubatera we thirikari kuba ringa njeki
nontu already in economy ko vibrant i millions chambe chiko janture na ira passport na njire gutwekeria arete kuthuka kwa twekeria arete kuthuka then kutina sara igutonya mantu ja fees jakanyia nya antu bageta mbere kimaendeleo tukwale mantu a fees thine atwenyo ya ngarama nyingi cha fees we shall support of course Meru Dairy Union nejire nethuganirire ega mono ne waka plant we are hoping plant ire waka mitungu ikendia irio no tonere biebe yendiguru but also idio very na quality riguru by so doing idio bi na quality ma ngombe ne tuira quality ngombe re idio ne tuira kuringana na kire gaita idio bi na quality. I want to assure you we shall talk to our farmers to better kurire ni factory idio bibui na nyawo of course ba ridha kone bibui na bina abeyendi so they will be having a very good business. Meru Dairy Union ikona biashara njega ndre kathithia kithikira kyojure kathithia idio bina quality nontu tukonyanyaswa ni idio bitena quality na bidio mombe changing or ide ngombe tukyo kuona na idio mithembe mingi we shall also regulate to ensure that demutongeria ensure ko thithia research ya kongana idio bira bikoja Meru kutwika Meru especially Nkwene eka Jankobu eka store kana testing store ya mtu alithio na Naivasha na Nakuru kwa twika stage mbere bike kwa Meru bireja thoko na cheto freely oninge nga the research ya quality irio and I also talk to people because I will be meeting farmers nga very irio fulani ibi biega na rethia wone na irio fulani ukarethia nuntu imbecha chetu tukunyange tuthomba batu kuthunko mambecha na njirenge tunengera mugeni aretete mboreo in terms of irio tutumba kuthithio ngakaria ntu na njira yondere umbikika yes I will be hands-on Linda. Okay. Nango ndogo shwa uni ntumba kuthira nkiromba ngitethera mbije ntita ngugi muntu ambita kumena na ntu niki tetura utongeriene nyanto bandura next year bankwene bampendete ate tetura utongeriene kira kina maana igitari baketha bampete nafasi nketha ndingithite maisha jao ate how will I have changed their society. Yes. Kiri ruterero as tukarira mantu ja ruterero South Imenti at large ikodhirito kuri na mingangano kiri sibitari ya Kanyakine kwethirwa baingi bakari bakiuga ndagitari mwene ombe kwethirwa bakeberwa kuri na nkuchanirio kiri bodi ire rungamirite Kanyakine hospital ugebwaru kuibure ku kwethirwa kyariria mantu ja sibitari ukana nkuchaniri kuoneka sibitari ni I think itakande conversant na tatomo no ndamena TV ne ando medikira argument imwe I don't know argument imwe jewe gwitithia dates chemo chari either fact that was wrong you want to barauga lakini anto kuga eti muntu wa Nkwene no tongerete sibitari na itu bandikira muntu wao kana baretro muntu wao endronente to yo kwanta muntu anto bara bonde kira tukonde service delivery I think mantu ja konjanje sibitari chetu kwatweka inya muntu no kumana na service iri kwa jana ninjaga then kike to kwenda but kwa tweka services ite kwa jana ninjaga I think grievances chaichi batere kodikirwa the good thing as long as batekuga mantrigiro bakiuga hospitali tena ndawa or something of the sort but it is upon now that ananchi nabo bakona pena cream ni haki yao ya police voice ni barari sira voice chao nkuga toile chia and rest in the most amicable way possible kenda anto pendera ko no tungata nonto na chio hospitali inge ja chetu cha tejero chionde kuna tuti hospitali njaga na ndeu ni otwita ire thirikari ire akwina atwi nonto gataga yanko bwara batu dispensary ratu ni na in town yanko ni oja kioski yani utotinda naira yani imagine town yanko yonde nere kama teta kwene yonde yani hospitali atwi ni yanko samia dispensary so hospitali ira nire mubea ni wantu beta it is expensive I want to tell you it is very expensive especially kile antuba naija ndo geta mtu akwajiru nao atena sha atena ambia tetrito au pange batena Kanyakine is far so hospitali atukametaka anko ndo kwa tukamitaka na njire nene we shall expand that tukana ni hospitali ira no ndo hospitali ya town tere yako irisone ngere ku hospitali yakawe nene kana nene yako Kanyakine kenda anto batika ba mata uni beta Kanyakine tutigite hospitali ira aja nete kunene mo lakini ndo nari kwa iba ukire kwa wala nku tukokire kwa tu hospitali ira
ya Nkobo tukamiukiria, sibitari ya Kiarago tukamiukiria, sibitari ya Mikombuna tukamiukiria, ya Ntemone tukamiukiria, ya Oruko tukamiukiria, dispensary ya Baitegito area ya prison tukamiukiria, ya Uku tukamiukiria. We shall ensure no sibitari chiri under county government, those hospitals da mention chiri nkwene tukokire standard chao in the best way possible. Iga operate utuku na ikeda china services njega na ndawa. I want to assure you that. Yes. Tumbere turekiria turita kirimanto cha SMS ko kumbira kethia kiongozi wetu governor Kathira location have decided nombete kuthura akiuga gukethia rutera rungi rwa Facebook impona SMS kathomba chumbete kuthura igitumwa kana comment kuri wo kuchita MC Tesha ruga Kanyata Viva 2027 Cowboy News akauga bariuga PNU all the way. Na kunde kumenyekana ta Muthoni aliuga vijana power wataingia ndani pombe kuthora bagikutonithia gitine. Asante. Mheshimiwa ito expected TP kuthora gikinithia ntuko na Ruacha county ya Meru. Apart from kuthora retorero opposition ogoke imbi werigirite mono that ejete kuthora kyariria cha county ya Meru kana maoni jaku jare kuchaikie ku ndiunga yawe cha county ya Meru ntuko ya Narua. Menyana menyeri nuye oruma kuigwa are around lakini na ino ntwa nkwena na arwa na supplement oninkwirigira onyankuthugani nkwirigira actually location ya Koruku ara robiri nkwirigira mbere ma barabara area ejita ku inspector ya Korugurwa era nkwirwa nande ankujukia from bodan kwirwa teka ndara previous meetings which ejita ku welcome ndo ndiko mujumbe muretete lakini kwa tuika kwa antu baba dikirite aja bamwere barabara ere tena karavati buru mirika yantu etikiro tena karavati yonde ko wantu bena thina ya gutagaria into kwao na bagere kuthithio ora bagatonya mirika yao kero drainage bakuingira rwa in preparation ye kuja kwawe mirika iratikiro yanjwa character ye kwa ithumba mirika yantu that is very bad kwa tuika preparation bukuthithia ya president kweja ikire ni barabara ya onda karavati mirika yantu ura barabara bati kwethre kali tu we street right chatigiriro samoya kirwiro umetan kuboga itetia bokai na chiera wale u nonto ni ora mie kinyete gitara thirikare uru kaitiomba gwikiro imure katiri ai nonto ni yakirwe street right ire ichiti moka kithirone kende imure ka barabara u ethira mundu it is the way yani eu ni onde gurira turi watu ka barabara yake ya kurugura president ni cross street right ichiti buru ne kinyaro biria u bakethra bari ne gwathanwe yumire Kimito prison kende gwathania barabara eu na prison ere rubiri au bari ne gwathanwe ne gwatana na barabara Kathera ramia Kathera so ito manto to kai na no ntobara rubiri batokireria barabara era ya Kasarani weta uko class kenda ida ikirwa raminde ni future Kathera bakomba na baraga kenda thirikari wingejete imethe ukirito class kenda ikirwa rami thirikari rekeja nkuruki oni nkorwa nkaya nafasi ya kwaria bona arua ndaromba institution to institution iriera lakini eno nto kwaba itera bakumba egita nonto budget iranko na tigere mwe na ije ke kodithwa me akire kira kendita maina imbie konora nte kwenda kwaria ja muntu tekwera i budget ye kodithwa thai kwa tiko tekintu ye kiro genu utikyo kona budget ne muthia ya thirikari ya county na nya thirikari nene koguo tiko tekintu getu kenu ke area yenu giketha kiki budget yeje wethe uchwe thirikari ngetu this is the last budget. Yes. Okay, thank you so much. Mheshimiwa tukirikiria uri na that confidence okethro kigwata gitikia MC Nkwene Ward. Why should Nkwene Ward people choose you, kana trust you, kana mpumbe kuthro nkimika? What makes you different from other candidates parabo kurira na boki tikiki ka MC kira kiomba kuthro ikiona ni ugo na that capability kurungama gitikia kwa MC wa Nkwene Ward? Mbere ma nje watu atwere kairia mwana no kinya na iria oni ankoromba antu bankwena nafasi na ntwiro baromba bwambere oni ngwetika tuna antu baire bano kunkwene bano gumono mheshimiwa Makasi na karerete gite miaka 10 na no gimono gukaranthi aende koromba gite miaka 10 ndongi na no gikurungama kona tura antu baire bano gukuromba nafasi
yanto bampa nafasi ya kubaitira ngugi gitine kiu na undi no menyo bakungana bwa issues chankwene traverse tankwene bwa ga issues chankwene area differently nguruki apart from mumenyo na kira kina importance mono ndina kanya kangwi chiao nabo enough time for the people nenya ngwi chiao na nguruki jonde ngachieja na kingwi chiao mantone jonde magitene jonde that's enough bugito inko baromba nafasi bampe nafasi Yes. Bampe nafasi eji bone orango ichomba gwita mtu achieje ne. Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much, Mheshimiwa Nontuba time yako. And with the expectation that 2027 okethro ketonya gitine KMC nkwene ward na tukethro tugegweta next round. I mean not next round kanino okethro keja tukethro tugegweta Mheshimiwa wa nkwene ward. Asante sana Amen. Mwalani nathia kwenda kwa na thank you very much kwa gitana arua. Na mwathani na kutharime na tharime Meru TV. Asante. Thank you so much. Thank you sana mwalithira Meru TV Nontuba ko turumira live coverage yeje na Mheshimiwa urokoromba gitikia nkwene ward ngaguchukira nkatho cha mwanya na ngakuromba okeye mitambo ntukiri kameme kiri station ya Meru TV itukuturathinite mibango kathumba irekethuro igikwenkenia oni ukameta kathuro wa mburuko tukathura tukigwatania na baobwe na nteto na njira indaja charunga mabwe katha themwe na nusu chiogoro.